Potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova zvanično startuje nastavak radova na preostalim fazama izgradnje puta Opovo-Debeljača koji će prolaziti kroz Opovački atar. Simbolično, ugovor između predsednika opštine Opovo, dr. Zorana Tasića, kao predstavnika investitora opštine Opovo i izvođača radova koji predstavlja direktor firme RAS Inženjering Đura Čfraka, potpisan je u prostorijama mesne zajednice Debeljača uz prisustvo predsednika opštine Kovačica Milana Garaševića, odbornika Skupštine opštine Kovačica i članova Saveta mesne zajednice Debeljača. Na sastanku koji je protekao u konstruktivnim razgovorima bilo je reči o značaju realizacije ovog projekta za obe opštine, posebno u domenu poljoprivrede i ekonomije, povezivanja sa Beogradom i aerodromom, privlačenjem novih investitora i poboljšanju cena nekretnina. Predsednik opštine Opovo dr. Zoran Tasić je istakao značaj ove saobraćajnice i u smislu izgradnje novog autoputa, čime će ove dve susedne opštine imati brojne benefite. Današnji povod moje posete jeste isključivo potpisivanje ugovora koji je strateški važan ne samo za opštinu Opovo, već i za opštinu Kovačica, to je povezivanje, regionalno povezivanje dve opštine. Ono što smo obećali pre 4 godine, otprilike u fazi je završene realizacije, to je izgradnja lokalnog puta Opovo-Debeljača. Mi ga zovemo lokalni put, a u stvari to je više regionalni putni pravac, važan je za naše poljoprivrednike, važan je za opštinu Opovo zato što 10 km prolazi kroz našu teritoriju, a s druge strane jako važan je za opštinu Kovačica jer će ljudi, odnosno naši sugrađani i naše komšije iz opštine Kovačice biti mnogo bliži Beogradu i za nas je to jako važno. Ono što je takođe važno i zbog čega je strateški ovaj putni pravac važan za ove dve opštine jeste da preko ovog puta prolazi i autoput, budući autoput, zašto je i urađena feasibility studija povezivanje Beograda i Zrenjanina, direktno prelazi preko ovog našeg puta i da opština Opovo i opština Kovačica, pored priključka Sevkerin, dobit ćemo priključak i Opovo-Baranda, a Kovačica će pored priključka Kovačica dobiti i ovaj priključak koji će ići na Debeljaču. Znači, u svakom smislu je put nešto što povezuje ljude, nešto što razvija privredu. Ja se iskreno nadam da će kako naseljeno mesto Debeljača, tako i opština Kovačica mnogome dobiti izgradnjom ovog puta. Mi smo danas potpisali ugovor koji je vredan blizu 300 miliona dinara, znači nakon završetka, da kažem, ove teške epidemiološke situacije, krećemo s jednim veoma velikim projektom koji je strateški, regionalno jako važan za naše dve opštine. Naravno da su sredstva obezbeđene iz Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i ja očekujem da ćemo moj kolega Garašević i ja do kraja godine uspeti da izlobiramo i dobijemo sredstva kojim ćemo završiti ovaj projekat ove godine, a to je još nekih 2 kilometra, tako da će, ja se iskreno nadam, ove godine ovaj projekat biti završen. Akteri današnjeg sastanka se slažu da je ovaj put koji je mapiran još za vreme Marije Terezije izuzetno važan, ali ističu da je prvi pokušaj njegove izgradnje 2012. godine od strane prethodnih vlasti pod volšebnim okolnostima propao. Pokretanjem novog projekta u prvih 6 faza izgrađeno je 6,8 km kvalitetnog puta, asfalta, kanalskih mreža i saobraćajne infrastrukture, a nastavkom radova na osnovu danas potpisanog ugovora saobraćajnica će stići do 10,2 km. Predsednik opštine Kovačica Milan Garašević smatra da će građani opštine Kovačica imati višestruke koristi od nove saobraćajnice. Znači imamo bliže Beograd, imamo bliže aerodrom, što je veoma značajno za sve naše građane, kao i za buduće investitore. Kada je u pitanju autoput, poznato je da novi autoput Beograd-Zrenjanin, Novi Sad prolazi preko puta, prelazi, da budem tačniji, preko puta Debeljača-Opovo i konkretno seče ga. Znamo da će biti Kovačička petlja, očekujemo da će to mesto biti baš na ovom putu, što u svakom slučaju apsolutno nas povezuje kao opštinu na par kilometara do autoputa za sve investitore, za cenu zemljišta, podiže cenu nekretnina, dovodi nam investitore i znači faktički život za našu opštinu. Tako da je ovaj put u svakom slučaju izuzetno značajan i veoma sam ponosan na to što ćemo uspeti da ga završimo.
Prema potpisanom ugovoru vrednom 276 miliona dinara, izvođač radova počinje za 7 dana i ima rok od 200 kalendarskih dana da završi predviđenu deonicu puta. U zavisnosti od obezbeđivanja sredstava, Tasić i Garašević završetak kompletne deonice, odnosno preostalih 2,4 km puta, najavljuju do kraja ove ili početkom naredne godine.